tātou e whaawhelo I atu I le nei tai au, si mai lau whaafonga o talafoa Radio Samoa. Ua tuʻinaatu le talosanga I le malo I le manino ma mautinoa o loo malamalama feso o taʻiga whaatatau I le koviti ma lona toe foʻi mai ua awhia I le community. Moli maule councillor manukau e Feso Collins o loo iai nisi o whiau e leo māua le lei ma e moʻomia se feso o taʻiga manino ma tangata o Aukilani I Saute. Ma e tatau ai ona ngā lulu e whaatasi ma whaala potopotonga I pe o le South Seas, Vision West, whaapele to atelo I lātou e whaau o inatu le nei whiau I tua. E o mai le tau nei, o loo whaau au pēr whaitionga whaasanga le malo I le leima manino o whiau e tu ina mai, ua avea ma mafuanga o le soli e nisi o tapu. Whaopopo fo I Collins, ua te taona wha o ngā social networks e pe o le TikTok, e whaau o atuai le whiau I tūpulanga. O la sona nafi na sa wai whaamtalanga o le ese o whaamtalanga tu ina mai e le soifua malolo ina ia I lato wa so ina ma whaamaoni ai le vairusi, ma o nisi o cases mai papa toe toe o lo o lato te ena na whaatonuina I lato e whaanofo I sea. E leo manino mai pe ono yeini whaasalanga whaasanga ia I lato e solia whaatonunga o le puipuinga o le community mai le koviti. O lea ua whaalau I lo whaalau I tele o lea na ua whaatasi tinao le ainga lea whaato a mawe le aso to nai. Ma se tasi o tinao ainga na mua I whaanofo I sea. I le taimi na lockdown mua muai au kilani le vaenga lapa ta inga tolu. Ua le fia I malita mai tai palemia Jacinda Ardern ona o le solia o tapu o mai atu ina mai. Ma ua ia whaamanino mai o le whaasalanga po o le salatupe o le asau lea mai le ofisa o leo ai e leo ia. Ai ua una ia malose Jacinda Ardern tangata lautele ia ngā lulue whaatasi ala I le whaailoa ia I latou e le tatau ona whewai ona o loo whaanofo I se no nofo I le fale po o loo whaifo I se lua te whai ngā luenga a o lai whaatalitali siaki o le koviti e alu I le fale. Ai mai le ofisa o leo o lea ele I o atu se tala mai le soifua maloloina e ono whai ai ni suenga. Reporti a leitio a New Zealand e leo iai fo I se whaamaoninga mai le soifua maloloina pe ono o le nei mata upu I le ofisa o leo. Na whaatali mai le ambulance ana nafi le malai vaalele I Queenstown, se tasi o pāse se whai malanga atu mai au kilani, masalo mia wa maua le vairusi. Reporti le One News, o lea pāse se na vaayai au ngo le fulu, ma avea matulanga na whaapopole I le to atele ana nafi, na whai malanga le whai ngā malanga NZ, ono tasi ale ea New Zealand. O lea ua mai a whaialo na siaki o koviti, ma ua sawe negative, ua toi sa wai mal whaamanatu I tangata le community, no nofo I le fale pe a whai ele o malosi le lei, pe toi tolo po whai ngā malanga ma awane I ulu fale I le nofuanga lo o siaki ei pepa malanga I le malai vaalele. Whaamoninga mai le whaaton sili o le soifo maloloina Dr. Ashley Bloomfield, e le o iai se isi, e vāvala lata so o tanga ma case forward community whaato a whaamonia ua tu ua au kilani. O haunga le koviti, e awhia le tafi o le isu, tale, fever, whainga taona manava, whaapele le manongi o se ai, peitai, o le vairusi mai le United Kingdom, fua I cases na whaamaonia o lo mawai foi, ma le ti ngao maso, ma le tino ngangase. Ta ua mai le fia nisi o chipi o Aukilani Saute na ua te ena lo lato wanga I atu mo tui o le koviti, e wha o ngā ai tui na tutoe I le wha ai unga o le vaiaso. O lea na tutoe tui wha leo I le mai ai o leo I vaiaso le wha solonga o tui. Ma e tūsam wha mtalanga se emaili mai le DHB o lo ofo ina mai mo le au whai ngā luenga le soifo maloloina e wha o ngā ai. Peitai, e taunu atu nisi o fo mai ai te ena ma ufa ilo ai a Dr. Api tale mai tonga e fōlinga mai ele o lava ngā luenga GP e ono tā uai I latou oni frontline staff. Whaalia nisi o GP tala le tio New Zealand le fia tele ona o le tā lai o fōfuanga le pūlenga o le soifua maloloina whaitu malo. La sonafin sa wele emaili whaato ese le DHB a ngā I GP ma sa wai mal whaatal sanga I GP e awana I toe tau mawhai atu moni o lato wa wanoa mo tui o loo wa ai le pūlenga I awala e whaale lei ai le whaasoa ina o tui e totoe. Ai tali tonu raval fo mai a tali e mai tonga a whai eto e totoe nisi tui le lumanai e te taona whaasoa mai isi tangata ngā lulu e o le soifua maluluina. Tala mulu mulu tai au, o le vai aso nei o la o toi tui ngol koviti I lato no nofo whaatasi ma tangata ngā lulu e toa oi, whaapea nofo anga o wha nofo e se I lato mai fafo. O le whai unga lea ka pene tāna nafi, ma e whaapea tusa ma le 5 se fulu afe I lato, e pe ona wha maonia mai e le tamaitai pāle mia Jacinda Ardern.
A mai a tangata o a inga le au whainga luenga, o le a o atua i loa isi tangata whainga luenga o le soifua mālolo ina, e le o ngā lulua i tua oi. Au fia ile to a tele o le au whainga luenga o lo whea ngai, ma le siaki ina o tangata mamai. O le aso lulu e toi sa waile isi reporti o tuinga o le COVID o lo wha au wau e pei o na saunoa le tamaita e pālimia. Tala nol tai au, manuel nei aso.